bibi kuyironka. Sio vibaya kupata miujiza. Makanye bitangaza. Bibi sikatai miujiza. Ariko bituye ngo tubabere maso abantu. Lakini neno la Mungu linatabia tuweni makini na hawa watu. Wale ambao wanajiita wanabii wa Mungu. Ati mube clear, mube maso. Eti tuweni makini. Kuko abantu babajejwe kuzimiza bene. Maana hawa watu wametumwa kuwapoteza watu. Ngo bazoza bazimize n'abatoranijwe. Eti watakuja wapoteze na waliochaguliwa. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Mazina nitwa Cedric Murindangabo. Kwa majina naitwa Niongere Gloria. Tashimiye Imana mushobora vyose. Namshukuru Mungu mweza yote. We yakunze ko uyu munsi tuboneka muri kino gicaniro. Yeye amependa leo tupatikane kwa hii madhabahu. Muri ino channel au kwa hii channel ya Tarsis Hope Ministry. Ya Tarsis Hope Ministry. Nongera nshimira uburongozi bw'ino channel canke ino televiziyo. Pia nashukuru viongozi wa hii channel. Ukuntu bama badutumira jinsi wanapenda kutualika kugira ngo tubashe kwigisha ubutumwa bwiza. Ili tuweze kufundisha habari njema. Imana ihezagira uburongozi bw'ino channel. Mungu abariki viongozi wa hii channel. Canke ino televiziyo. Au hii move. Hamwe no Frere Tony. Pamoja na Tony. Mani muhezagire uno menyesha makuru turamukunda. Mungu ambariki huyu journaliste tunampenda. Nongera nshimira nabo mu buhinga bw'ivyuma. Pia na washukuru na wanaotusaidia huko. Mani bahezagire. Mungu awabariki. Kubw'ivyo munkundire twinjire mu butumwa bwiza. Kwa hiyo mnisaidie tuingie kwa habari njema. Kuko ninacho natumiriwe ngaha Ndicho nimeitiwa hapa. Eka tuanze dusenga Imana kugira ngo twegere mu kumva ubutumwa bwiza. Acha tuanze kuomba Mungu ili tukaribie kusikia habari njema. Turasenga mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye ko wakunze ko uyu munsi tuboneka kuri ino channel. Turagushimiye mwami data wera ko waduhaye amagara meza, uraturinda aho twari twiriwe hose, udushikana ngaha amahoro, uragahezagirwa. Kubw'ivyo duciye bugufi twongera gusaba ko bana natwe mwami turinde ubugome bwa wa mubi, uturinde intumbero yiwe mwami ico yifuza gushikako, tugihinduje ubusa kubw'izina ryawe gera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Twongera dusenga kubw'iri jambo mwami, ubwoko bwawe buze kwakira ibihwanye n'ivyo ugomba, kuko ivyo tugomba ko Kristo nibwo buzima. Udutahuza ibihwanye mwami n'ivyo tugomba ko uzobukoze, utwigisha data buja natwe turi hano. Ishimwe n'icubahiro tongere bikugarukeko mwami mwana yacu Yesu Kristo umucunguzi ubuzima bwacu. Amen. Amen. Reka munkundire rero nikubalie sasa twinjire mu butumwa bwiza. Tuingie kwa habari njema. Dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza. Tunasoma kitabu ko canditswe na Yohana na Matayo. Kitabu kilichoandikwa na Matayo. Igice cyaho cha 24. Matayo sura ya 24. Ku murongo wa 4 gushika kuri 5. Mstari wa 4 hadi 5. Bana b'Imana ndakwinginze wowe uri kurakurikirana kino kiganiro. Wana wa Mungu nakusi wewe ambao unafuatilia hii. Ugikurikirane kugeraho ukirangiza. Uweze kufuatilia hadi umalize. Kuko kino kiganiro ndabizi canke buno butumwa. Maana hii habari njema buraza kugira ico bufashije kubw'ubuzima bwawe. Najua kuwa itakuwa na kila ambacho itasaidia kwa maisha yako. Jambo ry'umutwe rivuga ko twarinjiranwe. Niko na neno la kichwa linasema tumeingiliwa. Twaratewe twebwe abita ko twizeye Kristo. Tumeshambuliwa sisi ambao tunaitwa kuwa tumemjua Kristo. Kandi Satani mu kudutera, tena ibilisi kwa kutushambulia, yagiye acakira bamwe baririmba bavuga ko bizeye Kristo. Ameenda kipitia kwa wale ambao wanasema kuwa wanaimba wamemwamini Kristo. Twaratewe shengero. Tumeshambuliwa kanisa la Mungu. Twaratewe bwoko bw'Imana. Tumeshambuliwa wana wa Mungu. Agakiza ka kera, okovu ya zamani sico kimwe na kubu. Sio mamoja na okovu ya leo. Abu fafise ukuntu babihinduye. Watu wa leo wako na jinsi wameweza kubadilisha. Ubusitare bwabaye bwinshi mu gakiza. Wametia ustawi wingi ndani ya okovu. Muri iki gihe turimwo, kwa nyakati hizi tulioko, hari abantu batagikeneye ko Kristo ashigwa hejuru. Pana watu hawahitaji kuwa Kristo ataweza kuinuliwa.
nivyo bakora vyose mu mashengero yabo, yale ambao wanayafanya yote kwa makanisa yao, babikora kugira ngo ivyubahiro bibagarukeko, wanayafanya ili waweze kuheshimiwa wao. Ntibagikeneye kwamamaza ishimwe ry'umucunguzi, hawahitaji tena kuinua sifa la mkombozi. Aho mu mashengero y'iki gihe, wakati makanisa ya hizi siku, umukozi w'Imana wo muri urwo rushengero, mtumishi wa Mungu wa kanisa, ahagarara avuga ati abantu nakijije baze ngaha, anaweza akasema eti watu ambaye nimewaponya wafike huku. Ibintu vyose bikorerwa nk'ibitangaza muri ayo mashengero, mambo yote yanatumika kama miujiza kwa haya makanisa, bariko baravyiyitirira, wako wanaitwa kuwa ni wao wanayafanya, hako bovyitirira Imana kuliko kusema kuwa ni Mungu ameyafanya. Abakristo b'iki gihe, walokole wa siku hizi, dusigaye dukunda ivyubahiro, tunapenda heshima, nitugikeneye kubahisha Imana, hatupendi tena kuinua Mungu, ariko dukeneye ko twoduza batwebwe, lakini tunataka kujiinua sisi. Kwiduza vyatubanye vyinshi, kujiinua vimesha kuwa vingi ndani yetu, uko nugutegwa, hii ni kushambuliwa, twarinjiranwe, tumeweza kuingiliwa, isi twayikuye hariya, dunia tumeitoa huko nje, twayizanye mw'ishengero, tukaleta ndani ya kanisa, aho umuntu yita ko ari umupasiteri, mahali mtu anajiita kiongozi, akagenda ku gicaniro hejuru, mchungaji anaweza kupanda kwenye madhabahu, yambaye ipantaro yitwa deshire, amevaa suruali yenye kuchanika, bariko arigisha abantu ivy'ubutumwa bwiza, esi yuko akifundisha watu habari njema. Twaratewe, tumeingiliwa, agakiza bariko baragatitura, wokovu wako wanatupa thamani ya wokovu, agakiza bariko baragaterera hakurya, wako wakitupa thamani ya wokovu, bakakubwira yuko bari muri generation sha, wanakwambia kuwa wako katika generation mpya, bariko barajana n'ivy'iki gihe, eti wako wanatembea na mambo ya nyakati, igihe kigenda gihinduka, eti jinsi nyakati zinavyobadilika, niko tuzokomeza gutahuza abantu tubikishije muri ico gihe, eti ndivyo tutazidi kuwaelewesha watu tukipitia kwa nyakati hizo. Uko kuzimira, huku ni kupotea, ntimuzimire, tusipotei. Paulo yandikiye Abigalatiya, Paulo amewaandikia Wagalatia, ati nimuzimire, akawaambia msipotei, kuko Imana ni choko, maana Mungu hatukaniwi, ati cumu nabiba, eti kile ambacho mtu anapanda cyose nico azokwimbura, ndicho atakachovuna. Simpagaze ngaha ngo ndiko ndaponda, sisimami hapa eti niko nikisema vibaya, nazi ko ubutumwa bwiza bubaho, najua kuwa habari njema iko, n'abakozi b'Imana bavuga mu kuri baracariho, pia na watumishi wa Mungu wa kweli bado wangali. Simakanye yuko bitangaza bitariho, sikatai kuwa miujiza haiko, kandi kwitokogwa tena eti haiwezi katumika, ariko musuzumizo mhemu, lakini tizama vizuri hizi ziko zikitumika hii miujiza, byose ziva ku Mana, maana sio yote. Niendelee, utakata hiyo yakini, ikimenyetso ni iki, alama ni hizi, nuko abo bantu, ni kwa sababu hawa watu iyo bariko barakora ibitangaza, kama wako wakifanya miujiza, bavyitirira bo, wanaweza kuitwa wao, bakavuga abantu nakijije, wanasema eti nimeponya watu, nimuze hari ibitangaza bizokoreka, eti watu ambao nimeponya njooni kuna miujiza itatendeka. Suko bitangaza tubihakanye, sio kwa sababu hii miujiza tunaikataa, ariko wibere mu maso, lakini kuweni makini, kuko twarinjiriwe, maana tumeweza kushambuliwa, ishengero ryaratewe, kanisa limeshambuliwa, ishengero ryaratewe, kanisa limeshambuliwa. Dusome buno butumwa bwiza, acha tusome hii habari njema, aha muri Matayo, hapa kitabu cha Matayo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, habari iliyoandikwa na Matayo, igice cha 24 sura ya 24 umurongo waho wa 4 mstari wa 4, dusome gushika kuri 5, tunasoma hadi 5, cyo twitiza n'umurongo wa 11, tutajazima mstari wa 11, turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Havuga ngo Yesu arabishura ati mwirinde ntihakagire ubazimiza. Uyu yari Yesu ariko arabivuga ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. 11 mumvirize ukuntu ivuga, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi.
Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Yari Yesu ariko aravugana n'abigishwa. Amekuwa ni Kristo yuko naongea na wanafunzi. Ariko arabwira ati ibihe vy'iherezo. Amekuwa akiwaambia nyakati za mwisho. Hazoza ibintu vyinshi cyane. Patakuja mambo mengi sana. Ivyo bintu vyinshi. Haya mambo mengi bizozimiza n'abatoranijwe. Yataweza kuwapoteza hata wale waliokuwa wameteuliwa. Ariko mwebwe mwirinde. Lakini nyinyi mjilinde. Ntihakagire ikibazimiza. Pasiwe kile ambacho cha kuwapoteza. Ntihakagire ikibazimiza. Kisiwe kitu cha kuwapoteza. Mbega murazi ko Yesu atubwiye twirinde. Najua kwa Kristo ametuambia tujilinde. Mwene data ukuri wamenye. Ndugu yangu kweli umeweza kupokea. Kube ari kugenderako. Ubaki hapo hapo utembee Yesu abwira abigishwa. Yesu akawaambia wanafunzi. Ati mwirinde. Eti mjilinde. Kuko hazokwaduka. Maana patatokea. Abigira Kristo. Wanaojiita Kristo. Abo bantu. Hawa watu. Basoza mwizina ryanje. Watakuja kwa jina langu. Kandi bazozimiza benshi. Tena watawapoteza wengi. Ngo hazokwaduka kandi. Eti tena patatokea. Nabigira bavugishwa n'Imana. Wanaojifaa wanabii wa Mungu. Abo bantu. Hawa watu. Ngo bazozimiza benshi. Eti wataweza kupoteza wengi. Twaratewe. Tumeshambuliwa. Iki gihe turimwo. Wakati huyu tulioko. Haka abantu bokunda ubutumwa bw'ukuri. Watu kuliko kupenda habari njema. Haka abantu bokunda ubutumwa bw'ikanguro. Watu kuliko kupenda habari ya kuweza kuwashitua. Basigaye bakunda ubutumwa bubakaresa. Wanapenda habari ya kuweza kuwafanya vizuri. Nibagikunda kandi kubwibwa yuko ingero y'icyaha urupfu. Hawapendi tena kuambiwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Bo bakeneye imigisha. Wao wanahitaji amani. Bakeneye za chakira. Wanahitaji kupokea. Bakeneye kumva ko bazohabwa amaviza. Wanahitaji kusikia kuwa watapewa visa. Bakeneye yuko bazokwagukirwa. Wanahitaji kusikia kuwa wataweza kuwa wakuu. Ego mama ivyo si bibi. Ndio haya sio mabaya. Kubironka si bibi. Kuyapata sio vibaya. Ariko vyiza ko ubironka uri mu murongo w'Imana. Lakini ni vizuri kuyapata ukiwa kwa mstari wa Mungu. Hapo kubwira ko uchakira etage. Kukwambia upokee etage. Kandi uri gisambanyi kira. Tena uko mzinifu uko hapo. Niko ndakubesha. Niko ndakudanganya. Ico no gutoza icambere. Kile ambacho cha kwanza ninaweza nikakwambia. Ni kwa sababu unaweza ukatubu. Ukarindira umugisha w'Imana. Alafu unaweza kungoja baraka ya Mungu. Niko turategwa shengero ry'Imana. Watu tuko tukishambuliwa kanisa la Mungu. Muri iki gihe bitangaza byaturiye. Huyu miujiza imetutesa sana. Turarembejwe nayo majambo. Tumeteseka na miujiza. Generation iri kirazimira. Generation iko ikipotea. Ibitangaza. Miujiza. Hariya nkurikiye witangaza. Kule limefuata wa miujiza. Umviriza. Sikiliza. Na Imana itari. Ni hakuna mahali Mungu hayupo. Naho mu rushengero rw'iwanyu. Hata hapo kanisa ni kweli. Naho uri kuraruhunga. Hata hapo uko kukimbia. Naho nyene hari Imana. Na hapo Mungu yupo. Bivana n'ukuntu wayihamagaye. Inatokana na jinsi wewe umeweza kupuita. Kuyihamagaye Imana. Maana jinsi unamuita Mungu. Irakumva kandi iramanuka. Anakusikia tena anashuka. Ariko iki gihe. Lakini wakati huyu wahamira ibitangaza. Wengi wamekimbilia ndani ya miujiza. Si bibi kuyironka. Sio vibaya kupata miujiza. Makanye ibitangaza. Bibi sikatai miujiza. Ariko bitubira ngo tubabere maso abantu. Lakini neno la Mungu linatuambia tuweni makini na hawa watu. Uvugishwa n'Imana. Wale ambao wanajiita wanabii wa Mungu. Ati mube clear, mube maso. Eti tuweni makini. Kuko abantu babajejwe kuzimiza bene. Maana hawa watu wametumwa kuwapoteza watu. Ngo bazoza bazimize n'abatoranijwe. Eti watakuja wapoteze na waliochaguliwa. Nabwira impamvu ishengero ryatewe. Acha niwaambie sababu kanisa limeweza kushambuliwa. Umva kino kintu ishengero ry'Imana. Sikiliza hiki kitu kanisa la Mungu. Ishengero ryaratewe. Kanisa limeshambuliwa. Ati ryatewe gute? Limeshambuliwa vipi? Dusiye dukunda ivyubahiro ko twokunda kubahisha Imana. Tunapenda heshima kuliko kupenda kumheshimisha Mungu. Muri iki gihe turimwo. Wakati huyu tuliokuwa. Amatitira ko Imana yabaye maremare. Majina ya watumishi wa Mungu yamekuwa mengi. Mu buryo hari abakozi Imana badahagijwe kwitwa abapasiteri. Kwa wakati pana watumishi wa Mungu hawariziki na kuitwa pastor. Amashengero makeya asigara mbere n'amasengero make agihari. Ni makanisa madogo yapo. Yagifisa abarimu. Yako na walimu. Kuko bose bagwanira ko abakozi b'Imana. Maana wote wanahitaji kuwa watumishi wa Mungu wa juu. Bose bakeneye kuba abapasiteri. Wote wanahitaji kuwa wapasta. Bakeneye kuba ababishop. Wanahitaji kuwa wabishop. Abapotre. Abarevera pasiteri. Warevera. Abatribishop. Na wengine. N'abandi. Na wengine. Icyubahiro biraturembeje. Heshima
Neema zimetutesa kabisa. Tuko turakora. Na yale tuko tunayatumika. Tugikeneye Imana. Hatuhitaji tena Mungu. Dukeneye kwirundaniriza abantu. Tunahitaji kuwajaza watu. Badusiga amavuta. Watupake mafuta. Abantu bama dutera amashurwe. Watu wakubaki wakiturushia maua. Muri iki gihe birateye isoni. Wakati huyu vinatisha. Kubona umukozi w'Imana yitwa ko ari prophet. Kubona mtumishi wa Mungu anaitwa ni nabii. Ngo n'umuhanuzi w'Imana. Eti ni nabii wa Mungu. Ubuhanuzi bwiyo n'ivyo akora. Unabii wake na yale ambayo anayafanya. Akabishira ku mugaragaro. Anayatia hadharani. Hari ibintu bimbabaza abana b'Imana. Pako mambo yananiumiza wana wa Mungu. Imana yaguciyemwo. Mungu amekupitia. Yagukoresheje ibitangaza. Akaweza kukutumikisha miujiza. Ugiye gufata umwana w'umuntu. Unaenda kumshika mwanadamu. Mungu yarafise ibibazo yaragwa. Inawezekana amekuwa na matatizo, amekuwa kiumwa. Imana iraguhaye imbaraga. Mungu anakupa nguvu kugira ngo ugire deliverance uwo muntu. Ili uweze kumponya huyu mtu. Ugacushiraho kamera. Unaweza kuweka makamera. Uriko uramusengera yikubise hasi. Uko unamwombea amejitupa chini. Nawe washize kuri kamera. Na wewe umemtia eko kamera. Umuntu Imana irikira mubohora. Mtu Mungu iko akimfungua. Uraza madaimo anatera umugere hakurya na hakuno. Unajua mapepo yanarusha mateke huku na kule. Umumama muzima afise abakazana. Mama mzima iko na wajukuu. Afise abakwe. Iko na wakwe. Uriko uramusengera. Uko ukimwombea. Nguzu zamuvuyeko. Nguo zimemtoka. Arikaravura ufuro mu kanwa. Iko natoka pofu kinywani. Yagize uko agize. Amefanya jinsi yuko. Ari bizarre ukuntu. Iko vibaya vibaya. Arikarabohoka. Amekuwa akifunguka. Ariko wewe washizeho kamera. Lakini wewe umemwangalisha eko kamera. Kugira ngo babone kuri umukozi w'Imana international. Ili waweze kuona kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu uliyejulikana. Ukicisha muri kamera. Unaona kuwa upitisha watu wote waone. Kugira ngo ujya muntu niko namudeliveri gusa. Wote waone kuwa huyo mtu unamwombea akiwa uchi. Waone ko Satani niko namukangamira vy'ukuri. Waone kuwa ibilisi ibilisi nimemkamata kweli. Hamwe n'ukuvugishwa kwawe. Pamoja na unabii wako. Hamwe n'ubuhanuzi uriko uraheza abo bana bawe. Pamoja na unabii uko ukitoa. Ko wana bakeneye agateka muri society. Jua kwamba hawa wanadamu wanahitaji kufichiwa aibu. Ni kimwe ni vyiza. Kuwafungua ni vizuri. Ariko umenye yuko ukeneye kugira ivyo uhisha. Lakini jua kwamba kuna yale ambayo ni ya kuficha. Ko abakeneye agateka kabo muri society. Wanahitaji kufichiwa aibu. Umama mzima yiyubashe. Baba mzima mwenye kujiheshimu. Papa yiyubashe. Baba mwenye kujiheshimu. Umusize kurubana gaho kumugaragaro. Unamtia hadharani ya watu wote wanamuona. Ariko rukundi kuna. Akiwa vibaya sio yeye tena. Ukabishira muri zo soso. Wewe unaweza kutia mitandaoni. Motive wagaragaze ko prophet arenze. Eti unahitaji waweze kuona kuwa wewe umezidi. Yereka asengera abantu ngo n'impuzu zirabava. Eti akiwa anaombea watu na nguo zinawatoka. Abo bantu ni kuraba maramaza. Hawa watu uko unawaibisha. Ni kuraba maramaza. Unawaibisha. Kandi suko vyokogwa. Tena sio hivyo vingetumika. Kana bahanure. Acha niwaambie. Aligiye kimwe bisaba ko kamera zivako. Kuna wakati naomba kamera ziweze kutoweka. Kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Ili uweze kumtumikia Mungu vizuri. Ariko ivyo navyo nivyo bakundira. Lakini hayo tena pana wale haiwezi kawaitikia. Niko gutegwa kuri mu mashengero y'iki. Ndio hivyo kushambuliwa kuko kwa makanisa ya leo. Tukeneye kubona ko turi bihangange. Tunahitaji kuona kuwa sisi tuko wakuu. Kugira wadutinye. Waweze kutuogopa. Ariko suko bimeze. Lakini sio hivyo vilivyo. Reka ngarukire n'aba bigishwa bite nk'abakozi b'Imana. Acha nirudi na hawa wamejiita kuwa ni watumishi wa Mungu. Bakagenda kwigisha bari bizarre. Wanaenda kufundisha wakiwa vibaya. Yitwa ko ari umukozi w'Imana. Anaitwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Agahagarara imbere y'abantu. Anasimama mbele ya watu. Yikubisurunzera. Amejipiga kitrasi. Ugasanga yagiye kwimyesha neza. Unakuta amejishevesha vizuri. Ariko yasizemwe ibirongo hagati. Lakini ametia mistari katikati. Ahagaze imbere y'abantu ngo arabigisha. Alafu amesimama mbele ya watu akiwafundisha. Huku ni kushambuliwa. Baratewe shengero ry'Imana. Tumeshambuliwa kanisa la Mungu. Turiko turasenga muri iki gihe. Tuko tukiomba kwa nyakati hizi. Abantu batagikeneye Imana. Watu hawahitaji Mungu. Ariko bakeneye prophet. Wanahitaji unabii. Bakeneye apotre. Wanahitaji apostle. Bakeneye bishop. Wanahitaji bishop. Hamwe bishop yotangaza ko yafatiriwe mu ishengero. Bishop akisema kuwa amekamatiwa na vitu fulani kanisani. Ishengero likagaragara.
kanisa linaonekana, ishengero likabubusa likagaragara, kanisa linakuwa sufuri vinaonekana. Ko profete naza kuboneka, maana profete hataonekana sisi hatutakuja. Tuzogaruka profete yagarutse, tutarudi profete akirudi, tuzogaruka pasiteri runaka yagarutse, tutarudi mchungaji akirudi. Ishengero mugafata abantu mukabagira ibigirwamana, kanisa mnachukua watu mnawafanya miungu. Uko no gutegwa, huku ni kushambuliwa. Yesu tubwiye ngo abo bantu, Yesu ametwambia hawa watu bazozimiza benshi, watawapoteza wengi, zimize n'abatoranijwe, wapoteze na walioitwa. Uko muri Matayo bavyanditse, jinsi kitabu cha Matayo wameandika. Usome iyi verse iri nga muri 24, usome huu mstari wa 24. Mwaza kuronga amajambo menshi yo kuba maso, utapata maneno mengi ya kuwa makini. Mube maso bana b'Imana, tuweni makini wana wa Mungu. Reka twitize n'uyu murongo uri ngaha, hata tuziazime na huu mstari uko hapa. Muri Timoteyo wa 2, hapa Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 4, sura yake ya 4, umurongo wa 10 wa 3 n'uwa 4, mstari wa 3 na wa 4. Mwumvirize aya majambo. Sikiliza aya maneno. Ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ngo ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Imana idutabara. Amen. Umviriza aya majambo, sikiliza aya maneno. Ngo kuko icyo gihe kiza, eti maana wakati huyu mzuri, kandi ndabiravye tena nikiona iki gihe turimo, ni wakati huyu. Umwandisi Timoteyo, Paulo ni cete Paulo yandikiye Timoteyo, ni kitabu Paulo amemwandikia Timoteyo, aramubwira ngo ati igihe kiza, akamwambia eti wakati unakuja, ngo abantu watu amatwi y'abazobajya, masikio yao yataweza kuwakula, bazokwirurananiriza, wataweza kujikusanyikia abahuje ukwifuza kwao, kukusanya wale ambao wanani sawa na mapenzi yao, ngo babigishe ibihwanye n'ivyo bakeneye, ili waweze kuwafundisha mambo yako sawa na mapenzi yao. Abantu bakeneye cyakira gusa, watu ambao wanahitaji pokea tu, badakeneye kwihana, hawahitaji kutubu, badakeneye kugororoka, hawahitaji kunyenyekea. Ijambere na mbere byose worondera mu Mana. Kwanza unaweza ukatafuta ndani ya Mungu, rondera kugira ubucuti n'Imana, tafuta kuwa na undugu na Mungu. Biritubwira ngo ibindi byose bizoza nk'inyongera, Biblia inatwambia yangine yote yatakuja kama nyongezo. Ariko igihe nitugikeneye Imana, lakini hii wakati hatutaki tena Mungu. Dukeneye prophecy, tunahitaji unabii, dukeneye kuvugishwa, tunahitaji kutabiriwa eko. Suko bikwiye kumera, sio hivi vinavyofanyika. Dukwiye gukenera Imana, tunahitaji kumtafuta Mungu, Imana maana Mungu izoduhereza ubuntu, atatupa neema. ubuntu Imana izoba yaduha, neema ambayo Mungu atatupa izoduhereza abantu, itatupa watu, abo bantu alafu hawa watu bakoreshwe n'Imana, waweze kutumikishwa na Mungu, watupe vitu. Yesu ashimye cyane. Amena. Mbere na mbere kwanza ubanzima, cha kwanza umwanze Mungu, ibindi bitakuye kama faida, yagine bizoza ginyogera, yatakuja kama faida, bizoza ginyogera. wengi hatutafuti Mungu, benshi ni turiko turarondera Imana, tunaitafuta faida ya mili yetu, turiko turondera inyungu z'imibiri yacu, hatutaki utakaso, bidushaka kwezwa, hatuhitaji injili ya kweli, bidushaka ijambo ry'ukuri, tunahitaji faida za mili yetu, turiko dukenera inyungu z'imibiri yacu, tunahitaji sisi peke yetu, turiko dukenera twebwe ubwacu gusa, tuonekane makuru, tugaragare abari twe tugaragare, turondera Imana imbere na mbere, tutafute Mungu cha kwanza. Baratewe ishengero, tumeweza kushambuliwa kanisa, uko Imana akagara kuri podium, tumishi wa Mungu anaweza kusimama kwenye madhabahu, akambara madeshiri, amevaa suruali zenye kuchanika, aduza imbere kwigisha, amepanda mbele ya watu kufundisha, abandi bikubise kibitatuaje, wengine wameweka matatuaje 20 na ngo ni generation, eti ni generation. Imana imbabarire sishimye kuvuga bamwe ngaho, Mungu anisamehe siko na wasema wamoja hapa, ariko barambabaza bavyumva, lakini wananiumiza wasikie. uje kwigisha abantu wambaye urushapo, unakuja kuwafundisha watu umevaa kishapo, uje kwigisha abantu wigiye witayitunzira ngo wamo ingohe, umekuja kuwafundisha watu umeweka mamistashi, umeweka mistari, umeweza kujikata mistari, uduza imbere n'ibidredi bijojota, umepanda kwenye madhabahu na dredi za kumwagika, uko n'ugutegwa, huku ni kushambuliwa.
ibihuzu bizare bidaheshima n'icubahiro, nguo ziko haziwezi kumheshimisha Mungu. Uraduza imbere kwigisha ubutumwa bwiza. Eti umepanda madhabahu kufundisha habari njema. Eti ni kwa sababu wewe uko ungali mdogo. Tugikeneye ubutumwa bw'ibinyoma. Hatutaki habari za uongo. Mugihe isi ikeneye ubutumwa bw'ikangura. Tuko kwa wakati dunia inahitaji mahubiri ya kushtua. Ubutumwa buzana abantu mu gakiza. Mahubiri ya kuwasugumia watu ndani ya wokovu. Tugikeneye ubutumwa bwo kwanjanjwa. Hatuhitaji mahubiri ya kuzubaa. Turashaka ubutumwa busubiza abantu muri Kristo. Tunataka mahubiri ya kuwarudisha watu ndani ya Kristo. Tena na wanaosema babikitegererezo, wawe mfundisho, babige ko ingero nziza, waone ko sura nzuri. Wewe uri kuravuga Kristo mu biterme biri bizarre. Wewe uko unamsema Kristo kwa misemo iko bizarre. Ni umuririmbyi yigeze kubivuga. Pana muimbaji amesema abandi ngo Yesu niwe ducoma. Eti wagine eti Yesu ndiye tunachoma. Uviriza ibyo biterme muri ko murashana mu mashengero y'Imana. Sikiliza hivi vimaneno mko mnatia ndani ya kanisa la Mungu. Abandi bakavuga ngo Yesu niwe kapa. Wagine wanasema eti Yesu ndiye kapa. Ivyo ni bibi nitugikeneye. Hayo mambo hatuyahitaji tena. Abandi ngo gakiza ngo nakusazi ivyo mwabikuye he. Wagine eti okovu ni ya uchizi. Ngo Yesu niwe tugira gute. Eti Yesu ndiye tunafanya hivi. Hani soni biterme biri bizare mu mashengero. Tuko tunasema misemo mibaya ndani ya makanisa. Hari akavuga ngo bivana no gutahura. Pako ungine anasimama anasema eti ni tofauti na kuelewa kwa mtu. Uko gutahura kwayo nitugukeneye. Huku kuelewa kwenu hatukuhitaji. Uko gutahura mwigisha Yesu mu zindi terme ziri bizare nitugigushaka. Huku kuelewa kwenu mnafundisha Kristo kwa tembe baya baya hatuhitaji. Nitugikeneye iyo nyifatombi. Hatuhitaji huku kujishika vibaya. Ngo nuko ngo mwebwe ngo mufisi gutahura. Eti ni kwa sababu nyinyi mnakuelewa kuzidi sisi. Muturavye mubona ko muturutu gutahu. Hapa mkitizama mnaona kwa mmetuzidi kuelewa. Muto Yesu mliko muravuga mu bizina bitari vyo. Kwa wakati mnafikia kumsema Kristo kwa majina mabaya. Fuhe cyane n'abantu bagerageza gufata Yesu nk'ikindi kintu. Mimi najisikia vibaya kwa watu wanahitaji kumchukulia Yesu kama kingine kitu. Twaratewe. Kanisa tumeweza kushambuliwa. Twaratewe. Tumeshambuliwa. Agakiza ariko aragahindura. Okovu wako anaibadilisha. Hari ijambo ryanditswe ngaha muri Matayo. Pako neno liliandikwa hapa kitabu cha Matayo. Cyacindwe ku murongo wa 5. Sura ya 7 mstari wa 6. Ati vyera vy'Imana nitukabihimbwa. Eti matakatifu ya Mungu tusiwezi kuyapa mbwa. Na maragarita zacu. Na hivi vitu vya samani vyetu nitukabiterera ingurube. Tusiweze kuvipa nguruwe. Kuko bizobihonyanga. Maana nguruwe zitaweza kanyaga. Songera ziduhindukire zidutabagure. Ziweze kuongeza zitubadilikie sisi zituchane chane. Niyo tutokubemera. Ndio maana hatuwezi tukakubali. Nuko ubutumwa bw'ibinyoma. Kuwa hii habari ya uongo. Ubuhanuzi bw'ibinyoma. Unabii wa uongo. Abigishwa b'ibinyoma. Wafundishaji wa uongo. Wafundishaji wa uongo. Wagatera abana b'Imana. Waweze kushambulia wana wa Mungu. Tuzobakundira. Hatutawakubalia. Kuja Yesu atakundiye abafarisayo. Jinsi Kristo kuwakubalia wafarisayo. Guhindura urusengero rw'Imana isoko ry'abambuzi. Kubadilisha hekalu la Mungu soko la wachungaji. Kugeraho asanzaza vyose. Hadi akaweza kusambaza vitu vyote. Natwe tuzokwemera. Na sisi hatutakubali. Gufata ibintu vy'Imana mukabititura icubahiro cyabo. Kuchukua mambo ya Mungu mnaweza kutupa heshima ya Mungu. Agakiza karazimvye bana b'Imana. Okovu iko bei. Naho mugatitura karazimvye. Hata kama mnapoteza thamani okovu iko bei. Paulo yarandise aravuga amajambo akomeye. Paulo ameandika akasema maneno magumu. Ati nimwanjanjwe kugakiza. Akasema eti mstalii kwa okovu. Agakiza kavuye kure. Okovu imetoka mbali. Hari abashisha amaraso kubera agakiza. Hako wale wamemwaga damu juu ya okovu. Hari abantu batanze imibiri yabo ikubera ibimazi. Pana watu wametoa mili yao ikaweza kuwa dhabihu. Kugira dushikirwe n'agakiza. Ili na sisi tuweze kufikiwa na okovu. Ariko turavanga ibintu. Lakini tuko tukichanganya mambo. Amatwi yacu atagikeneye ukuri. Masikio yetu hayahitaji tena kweli. Paulo yavyanditse muri kiceta cha Timotheo. Kama jinsi Paulo ameandika kwa Timotheo. Dukeneye abantu batubwira ibintu gusa dushaka. Tunahitaji watu wanaotwambia tu mambo ambayo tunayahitaji. Dukeneye abantu batubwira ivyo kugororoka. Hatuhitaji tena watu wa kutwambia tutubu. Turavyanse. Haya tumeyakataa. Turageza ishengero rimenye ukuri. Tumefika wakati kanisa liweze kujua kweli. Rimenye ukuri kubwami bw'Imana. Lijue kweli ya ufalme wa mbingu. Rumenye yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Wajue kuwa
mshahara wa dhambi ni mauti. kandi umenye ko umugisha uva ku Mana. Tena wajue kuwa baraka zinatoka kwa Mungu. Numva muri abakozi b'Imana mwagize ibigirwamana. Hazitoki kwa hawa ambao tumewafanya miungu. Hari abakozi b'Imana. Pako watumishi wa Mungu. Mumaze kwigira ibigatanya mu mashengero. Wameweza kujifaa wakuu ndani ya makanisa. Tahura. Elewa. Ico urico uyu munsi. Kile ambacho uko leo. Nico wagizwe. Ni kile umekifanywa. Ni wacigize. Sio wewe umejifanya. Hari abatanguye mu mwemu. Pana watu wameanza kiroho. Bari mu mubiri. Hivi wako kimwili. Kandi bariko barabosha nabi. Tena hawa wako wakiwashuka. Nabo bigira ko abakozi ni hawa wanajifaa watumishi wa Mungu. Na kaga kuri mwebwe. Ole kwenu nyinyi. Muriko muratera ishengero. Mko mkishambulia kanisa. Karizimiza. Naweza kupoteza. Karibuzu kumenya. Naweza kuwakataza kujua ukweli. Bana b'Imana muzohanwa. Bwana wa Mungu mtapigwa nyingi. Biri tugira ngo inyuma azobimbwa. Biblia inatuambia nyuma patakuwako ibwa. N'abarozi. Na wachawi. N'abashakanye. Na wazinifu. N'abakunda kubesha bakabikora. Na wale wanapenda kudanganya na wanavifanya. Mwebwe mubesha ishengero ry'Imana. Nyinyi mnaweza kudanganya kanisa la Mungu. Ati Imana iravuze kandi itavuze. Eti Mungu anasema bila kusema. Na kaga kuri mwebwe. Ole kwenu. Ngo hariho ibyaha bidaharirwa. Ivyo mwari mubizi. Kuna dhambi hazisamehewi. Hayo mbese kuri mwemu yera. Anayesema vibaya kwa Roho Mtakatifu. Huyu mtu atasamehewa. Mwirinde rero. Mjilinde sasa. Mwirinde gusamaza ishengero ry'Imana. Tujilinde kuweza kuangusha kanisa la Mungu. Mwirinde kwitirira umurimo w'Imana mukawitirira. Tujilinde kuitwa jina la kanisa. Kazi ya Mungu tunaweza kuitwa kuwa ni kazi zetu. Dukorera Imana turi mu muhemu. Tutumikie Mungu tukiwa kwa haki na kweli. Kugira ngo Yesu akeneye abamusenga bameze bato. Yesu anapenda wanaomuomba wakiwa hivi. Bahagaze mu muhemu. Wamesimama kiroho. Bari no mukuri. Wako kwa kweli. Batiyanduza. Bila kujichafua. Badakeneye abantu babosha nabi kudufaranga twabo. Bila kuhitaji watu wa kuwafanya vibaya kwa sababu ya pesa zao. Kizwe. Tuokoke. Kukagakiza. Maana wokovu karazimvye. Imetoka mbali. Twaratewe cyane mu rushanwa. Tumeshambuliwa kanisani. Niyo mpamvu mvuza aya majambo yose. Ndio maana ninasema haya maneno. Muone ko biteye isoni. Hamuoni kuwa inatisha. Ishyano risigaye ritangirwa mu ishengero. Ni aibu maana sumu zinakuwa zinatolewa ndani ya kanisa. Iki kintu mucumve vraiment. Sikiliza hiki kitu. Ishengero niryo kuruhukiramo. Kanisa ni kuja kupumzika. Niryo kuza ngo twumve Imana dushaka. Ni kuja ili tusikie Mungu anahitaji nini kwetu. Abarozi niho buzuye. Lakini wachawi wamejaa ndani ya kanisa. Batanga amashano. Wanabaki wakipanda masumu. Hari umukozi w'Imana yavuze ikintu karasigura. Pako mtumishi wa Mungu amesema kitu akiwa kitafsiri. Numva kirambabaje. Nikasikia kinaniumiza. Ngo yari muri seminaire. Eti amekuwa ndani ya semina. Yavuze no bishop yakarashingira. Huyu ninasema ni bishop amekuwa kishuhudia. Yari muri seminaire Ngozi. Amekuwa ndani ya semina huko Ngozi. Ya bishop na pastor. Ya bishop na pastor. Ngo muri yo seminaire bariko barigisha. Kwa hii semina walipokuwa wakifundisha. Ngo bari hamwe bose. Lakini ngo asohose agiye hanze kuri toilette. Alipotoka natoka nje chooni. Ahura n'umubishop mugenzi. Akakutana na bishop rafiki yake. Asanga muri toilette uwo mubishop. Akakuta chooni huyu bishop. Afise furusana. Iko na furusana. Kinyobwa cyitwa furusana. Juice ambayo inaitwa furusana. Aramubwira bishop. Akamwambia bishop. Kubera iki winjirane furusana muri toilette? Kwa nini umeingia na furusana ndani ya chooni? Kandi tuzisize hari imbere kuri table. Tena sisi tumeacha huko mezani. Arambia ngo bajya abantu bose ubona turi kumwe hari. Akamwambia ati wale watu wote unaona tuko pamoja kule. Ngo sindabizeye. Siwaamini. Niyo mpamvu nazanye furusana yanje muri toilette. Ndio maana nimeleta juice yangu huku chooni. Sindayifise. Eti niweze kujisaidia nikiwa nayo mkononi. Sikiliza ya mambo jinsi yanaumiza kwa wana wa Mungu. Kugeraho abakozi b'Imana bari muri seminaire. Hadi watumishi wa Mungu wamekusanyikia kwa pamoja. Jinsi wanaweza wakatangaza habari njema. Ariko muri bo ni abaminiani. Lakini kati yao ni bizerana. Hawaminiani ndani yao. Ni bizerana muri bo. Ni bizerana hagati yabo muri bo. Hawaminiani kati yao. Kugeraho umwe muri batware kinyobwa muri tware. Hadi umoja kati yao anaenda na juisi huko chooni. Ni baratwarinjiriwe. Tumeweza kushambuliwa. Abakozi b'Imana. Wakati watumishi wa Mungu bafitaniye amashari. Wanakuwa na roho mbaya kati yao. Bariko baricana. Wako wanauana. Baharanira ivyubahiro. Wanapigania heshima. Twarinjiriwe bakozi. Tumeshambuliwa watumishi wa Mungu. Twaratewe. Tumeingiliwa. Usenga
usenga n'ishano, anaomba na sumu, usenga n'ibiheko, unaomba na irisi, ubangikana Imana na kiranga, unaunga Mungu na miungu. Twaratewe, tumeweza kushambuliwa, twaratewe, tumeshambuliwa. aho usanga pasiteri bamufatiye muri ghetto, wakati unakutana mchungaji wanambana hotelini afise udukobwa akiwa na binti, ubundi bamufatiye ngo yagiye ngo muri bavyita nimba ari boîte d'onu nimba ari biki, ugine wamemshika eti ametoka huko bwate. uri umukozi w'Imana ukagenda muri karaoke na wewe ni mtumishi wa Mungu unatoka unaenda lala bwate. Twaratewe, tumeshambuliwa, twaratewe shengero ry'Imana, tumeshambuliwa kanisa la Mungu. Reka mvuge no kuri iki kintu, acha niseme na kwa hiki kitu, ari abantu batagikeneye kwingabire zabo zikorera Imana, pana watu hawahitaji tena karama zao zimtumikie Mungu. ari umukozi w'Imana akatera intambara mw'ishengero, ni mtumishi wa Mungu anaweza kupigana vita kanisani, bamuhembe eti waweze kumlipa. mviriza kakaga Frereton, sikiliza gisi vinaumiza, arikagwana ngo bamuhembe, wewe uko unapigania wakulipe, baguhembe, wakulipe. uri kurakorera Imana vrema, uko unamtumikia Mungu kweli, umwete wawe, bidii yako ni agakiza canke nuko ukeneye quelque chose, bidii yako ni ya wokovu au ni ya kutafuta pesa. abamizisiye ngo babahembe, wamizisiye eti wawalipe, kugira ngo badukomeshe bakagenda kwirirwa batera amakitari n'abadrumu muri karaoke, ili waweze kutukomesha tuwakose, wanaenda kushinda wanapiga gitaa huko na uri kurakorera Imana, kama uko unamtumikia uri mu mwemu no mukuri, uko kwa haki na hari kweli, ibindi bitokunyeganyeza, kuna yengine mambo hayawezi yakakutikisa. tureke gutegwa, tuache tureke kushambuliwa, kuvuga ibitari vyo, tuache kusema mambo sio ya tureke kweli, kubesha ishengero, tuache kudanganya tureke kanisa, ibinyoma, tuache uongo, dukorere Imana, tumtumikie Mungu, duhinduke, tubadilike, tureke inzira ziri bizarre, tuache njia mbaya, dushishikaye kugororoka, tuzidi kumcha Mungu. ngo nitwiyanduze n'ivy'iki gihe, Paulo amesema tusijiungi na nyakati za sasa, dukizwe dushike ku musaraba, tuokoke tufike msalabani. Karibu no butumwa bwiza, Imekuwa hii habari njema. Paulo yandikiye icyete muri Timoteyo wa kabiri, bahali Paulo amewaandikia Timotheo wa pili 4:3 kandi 4:3 havuga ngo abantu b'iki gihe basigaye birundaniriza abahuje kwizera, anasema watu wa hivi wamejijazia wale ambao wanakutanisha imani, ntibagikeneye kumva ukuri, hawataki tena kusikia kweli, bakeneye ibinyoma gusa, wanahitaji uongo. amaso ntutegwe mwana, kuwa makini usiweze kushambuliwa. intumbero ya Satani nikuzimiza na wewe, malengo ya ibilisi ni kukupoteza na wewe ambao ulioitwa. ube maso, kuweni makini, kuko Yesu mukuza, maana Yesu kwa kuja asoza nk'igisuma, atakuja kama mwizi, ntawazoteguza hata mwanamtu abamwizeye bukuri, wale waliomwamini kwa kweli bazomusanganira mu bicu, wataweza kumlaki hewani. dukizwe, tuokoke, kuko intumbero yacu yo kuba muri Kristo, maana malengo yetu ya kuwa ndani ya Kristo nayo ukizwa vy'ukuri, ni kuweza kuokoka kwa kweli. Yesu nawe duhembe ubwami bwayo, Yesu naye aweze kutupa ufalme wake. murakoze, asante, Imana ibahezagire, Mungu awabariki, mushishikare gukurikirana ino channel, zidi kufuatilia hii channel canke ino televiziyo au hii channel ya Tarsisio Ministry, ya Tarsisio Ministry. Imana ihezagire uburongozi, Mungu awabariki viongozi, yongere ihezagire na Frere Tony, abariki na Tony, Imana bakomeze bagirire neza, Mungu awaimarishe watendee vema. murakoze, asante, asante. Amen. Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.